Munasarmanui watijmanta hatun kusigoy songoy pitiam kay Dios pas palabranta uyarimusaygimanta kay quinsaquilla entero parlarinchis kay libro de Josué maypichus kawsayninchista chagancharinchis willarinchis chantapis runasma chaga manchay kusigoy kunan kay lección 13 ajnanirisanchis elijan hoy kunan mismo gankuna imatatas munasaygichista Dios tachu kay mundo tachu servingichis kunan mismo songoygichispi munaichis mundo servita o Dios te servita. Pero que hay Dios pas palabra niwanchis, Dios te servichis. Jawarichis que hay mundo te servisuma y hatun cosikuita que hay mundo te servis patarisuma chayga, entonces Dios ga paipis kusikuma. Pero payachan, no ganchis que hay mundo te servinchis, hasta que hay cosas que hay mundo manta munankunchis chayga, un día sufrisun, un día wagasun, charaiku Dios gamana chaita no anchis munancho, charaiku kay palabrampi ahinata uyariwanchis. Kunaño pas mazirisun maipichus ahinata nispa la historia que Dios escribió. Kay pañawirisun kay Josué hatuntagainin 24, hucho itagainin 13 ahinaniriwanchis. Y os dio la tierra, por lo cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Munas hermanui kaypi Dios nisan ahinata. Gankuna mahatun kallpayuh kaspa gankuna vencerankichis. Gankuna tiankichis maipichus magankuna allin fuerzas ruankichichu. Imatatas ruarankichis gankuna tukuy imayuh kanaykichispa. Ni mata. Únicamente gankunaga confiarankichis nogapi astawan. Chayayku gankunaga chaykunayuh kankichis. Kay lección yacharichita monoanchis imaynatatas ñawpaqpi Dios kawsayninchista ñawpaqma aparqa. Kikillantatas kay tiempo Diosqa kawsayninchista ñawpaqma apanqa ama manchikuychu kay musuq wata hamusan. Ama Dios manta t'aqakuychu kay año 2026 kachun astawan Señorpi confianapa. Charayku nirillasunmanta ahinata kay Josué niraq kay Canaán terrenalma yaykusaspa payqa Dios manta manchikosqa y Dios ta ángel ninta kachamusqa maypichus kay ángel nisqa ama manchikuychu, ama desmayaychu, esforzakuy, kallpachakuy palabraypi qanchay mayaykunaykipaq. Kikillantatas Dios mana qanta saqesunkichu, pero pay mañaksunki qan kallpachakunaykita palabrampi mana nisanchu kallpachakuy fuerzapi nisanchu sino kallpachakuy palabrampi ama desmayanaykipaq. Ama desánimos, ama kayllakikunas, Dios manta karunchanasunpaq. Tal vez chaypis suma Abraham, maypichus kay Daniel, maypichus kay Enoc, maypichus kay Pedro, maypichus kay Juan, maypichus kay Felipe, maypichus kay Pablo, kallpachakosqanku Dios pas palabrampi, paykuna mana urpanankupaq. Munas hermanoy, maypitas songoy kasan, pipitas confianza y kasan. Charayku kaypi Dios pas palabran niwanchis, gankunaga nuga bendición ni raiku, gankunaga purisankichis, causasankichis. Kay mundupi mayrin mejor doctor piskachun, mayrin mejor neurólogo piskachun, cardiólogo piskachun, gastroenterólogo piskachun, mayrin mejor mana runama causaita koita atencho. Solo Dios manta hamun causay. Charayku kuna ñawpaq masrisun maypichus nirisanchis nata el llamado a la integridad. Y que hay pues ñaurisun que Josué hatuntagainin 24, itagainin 15 ni ahinata. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Kaypi Josué nirisan ahinata. Pitatas gankuna servinkichis, willawaychis. A veces unas ñawpaqinpi ahinata sayanaqa más fácilchu. Pero sin embargo Dios pas palabran ahinata niwanchis. Mana manchikunanchikchu tiyan. Kaypi Josué nirisan pitatas gankuna servinkichis. Urumanta ruwasqastachu servinkichis, Yesuman ruwasqastachu servinkichis. Kay mundutachu servinkichis. Pitatas gankuna servinkichis. Willawaychis.
Y kaypi Josué nin noga y familia y Dios te servisaiku. Mano gaiku paimanta karunchaku saikuchu. Y matas purina Dios wa. Dios on purinaga paipas nisganta kasuna. Ashka runa mana paipas nisganta kasuita munancho. Kawarisgan majinalla y matapis ruaita mana. Nitas bibliata ñawrincho. Runas nisgallanta creekusa. Charayku munas hermanoy. Kay mundopi tal vez kawak tuku y mayo. Pero hagay hanas pachapi ni maiki kancho. Charayku Biblia nin hagay hanas pachapi ruayches hatuschis riques hasta. Kapayaychis hagay hanas pachapi. Porque kay mundo pega tukuy ima makiiwan ruasaykega chinkapunga. Charayku kay piniwanchas nata Josué pitata servinkichis kay mundo tachu o Dios tachu. Chay tapuriku y gampas kachu, nogapas kachu. Ay, kay mundoga fatal. Kay mundos tentaciones nenga hatuchis. Charayku ashka runa almanta venden diabluma. Kay mundopi tuku imayos kanampaj. Dios pas mandamientos ninta sarun, pampachan. Kay mundopi hatun sutios kanampaj. Y hagay cielopi mana sutin kancho. Charayku munas hermanoy. Makiikiwan, chakiikiwan, simiikiwan, Dios te servi. Mana iglesia ukullapichu, sino a zapadía, purispa, makiikiwan ruaspa, ñawisnikiwan kawaspa, simiikiwan parlaspa, Dios pas palabranta uyarispa, zapadía Dios pas servicio te ruay. Charayku nirillawanchista inata kaypi, kay maganakuininchija nin, mana noganchis purachu, maganakuininchija kay espíritus malignos. Mana noganchis rikunchichu, pero paykunaga tukuy imaynamanta tentación apaita monoganchis. Mana Dios pas palabranta uyaritanchista monanchu. Kunan tal vez diablo tentasasunki. Kunan mismo tal vez gan mismo yakipi kasanki diablota hasta un yakisasunki. Pero Jesús pas sutimpi vence kay tukuy tentacionesta. Yainata son oikipi tarikunki hatun kusikuita. Charayku pitata hagan servinki kuna mismo escogí. Amak ayapas de haichu kunan ruanaikita. Pero no a Jesús pa su timpi animareiki. Señor te serví. Hagay hanas pachapi astawan kapayay. Kunan yopas más grisun ajinata nispa maipichus ni sanchis la elección del pueblo. Kay piniriwanchis kay Josué hatun tagaynin 24, huchu y tagaynin 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Kaypi kay Israel ya está recién cuenta okusja. Y nisga nata no hay koga servisaiku hagay Dios ta. Manat ormanda y sumanta gorimanda ruasgatacho sino hagay Dios causa en chaita no hay ko servisaiku. Y chayraygutas paikuna Dios te servisanku hagay diamanta pacha. Pero ñawpas tiempo y maraykutas hongarpasanku. Paikunaga mana interés te churasankuchu Dios pa palabrama. Kunan kikillantas kausenigiwan kanma. Managan Dios pa palabranta ñawrinki chayga. Managan interés te churankichu Dios pa palabrama. Charayku kunan Señor wayasunki. Sagnaykipa hagay huchasnigita y musos causaynio kanaykita. Charayku kay idolatría y mata idolatría. Porque kay Israel zapakótica idolatría maurmasga. Idolatría ganita munan ainata. Wah Dios kunasta servina no jawarisga imagina. Chay idolatría. Dios kunasta servina no jawarisga imagina, no nisga imagina. Pero Dios tamana no ganchis ni sumanju. Dios kaya ajina. Dios kaya ajina. Mana Dios ta yachachiwachu. Dios palabrampi yachachisunkiña. Ni sunkiña imainatachus kausanaiki. Ni sunkiña imatachus ruanaiki. Mana gan ni wachu no jawarisqa imagina ajina. Runas nisgan imagina ajina. Charayku pierde punki. Hanas pachata pierdenki gan sigue piensan que es nata chayga. Mana sometekunki Dios pas palabran machayga munas hermanui. Entonces que mundo ya tagatico sangue. Mana gan sábado iglesia marinki.
Managan 10 mandamientos ninta halchanki, Dios ta munakusayki rayku chayqa, munasqa manui pierdenki. Sencillo. Gan ruasanki nisanki Señor, no hasta mana tiempo y gancho sábado, no haga che wahdialla yupaychaykima. No, Señor, no haga zapadía yupaychayki. Maipitas palabran pinin zapadía yupaychaychis nin. Dios pas palabran pega nin 6 días trabajando en chispa. Entonces, munasqa manui chay mandamiento manda ashkato no parlani, porque chay mandamiento tukuy qunqarpanku. Chay mandamiento ga mana halchan chay runatapis wañuchisawajina, suakusawajpis hina. Entonces, adulterio mampis urmasawajina. Waj urmanta yasumanta ruasgasta gonurchakusawaj Dios kunasma ajina kikillanta, kikin valor neo chay mandamiento ga. Yamaungarpaychu kay mundota Señor ga ruasga nin mashka diapi 6 días y 7º día descansasga, bendecizga. Hagay cielopi inmediata halchazo, inmediata hagay cielopi Señor te yupaychazo. Isaías 66 chayta ñawiri chaypi niwanchis hagay cielopi nin yupaychazo sábado Señor ta. Mana kay hallpallapichu, sino hagay cielopi pis kikigañagata. Charayku chay mandamiento gongasga, charayku gan ninki noga ajina qhawrisqa imagina. Mana munasqa manui imaninta palabra Dios pata. Ganta purikungi waj pastores te chayga nisunganku mana chayga Antiguo Testamento. Munasqa manui Antiguo Testamento manta hamun familia. Antiguo Testamento manta hamun Dios te yupaychana. Antiguo Testamento manta hamun ama yuyakuna, ama asuakuna, ama waj Dios kunas niyo kana tatas ninchita, mamás ninchita honrana, ama pipapis malta parlana. Entonces, ni suma antiguo ni sun chega y mapitas para su salvación ninchita pierde su. Jesús kutimonga chega mana no ganchi ni at manju Señor wah pastores wah niki engaño argango. Señor ganizonga ganga kay cabritos mahamu ganga kay corderitos ma ajnata ipiwason. Pitatas kasuita munangi Dios pas palabrantacho no as nisgaitacho runas nisgantacho no creeni gang noga kasunanchis tiyan Dios pas nisqanta. Kunañopas más griso maipichos ajina tukurichinanchis pagña nisan la renovación del pacto. Kay piñaurison Josué hatutagainin 24, huyutagainin 25 ni nata. Entonces Josué hizo pacto en el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Chay día mismo kay Josué uhatun pacto ta Dios wanzuasga. Y mata pacto ga nina Señor no a kay servicio te ruasay. Kunan manta pacha ruasa manat agusayo Señor chay pacto chandatas leita ricurichisga kay Israel ya está manispa ama kay manta gongarpangichichu. No gata purisay ya ver kay hucha kusayma apuasuma chayga. Bueno, Dios manacha ni wasumanchu, ama hagaita, ama kaita ruaychichu ni wasumanchu. Porque país rico asuma no anchis kusei pitia kusanchista. Pero huchaga siempre apoanchis yakima. Kunan kay último nirisan ainata. La continuación de la historia. Kay pañaurisun Josué hatun tagainin 24, hucho tagainin 31 ainata ni wanchis. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Kaipi rikunchis, Josué ganin, wañuposga 110 watasnio. Pero piconachos uyarisganku kay pactutas wasgan, paikunaga kay ancianos carganku pichos kay Israel da dirige, paikunaga nin, Dios pas yahtanta ñaw mampunia pasganku. Pero kay ancianos wañus gankuña, watihmanta kay Israel ga desviapullasgata Dios pas yaganis manta. Dios kunahta rogakusganku, sábados trabajasganku, tatas ninguta babas ninguta karunchasganku, tukuypas malta parlasganku, adulteriumo ormasganku, wañuchikuymo orwasganku, runasta wañuchasganku, watimanta desgraciamo ormallasgata. Chayrayku Dios manta karunchakunchis chayga, imataq suyawanchis. Únicamente suyawanchis kay songonchis munasgan. Kay songonchega Dios pa enemigo, kay songonchega munan kay mundo tapuni dueño chakuyta munan, kay tipuni kausayta munan. Pero Dios tas niwanchis nata.
Zainoyga mana kay mundo mantachu, Zainoyga hagay hanas pachamanta. Kunan tapurisayki munas hermanoy, pitata hagan servinki. Noga invitarayki, Señor ta servinaykita. Paita servikunki chayga, creeni kawsayniki kanga mejor y calidad de vida. Kawsayniki kanga mejor. Ichantapis kay hallp'apatapi kawsakunki songoyki juntasqa. Wawasniykita rikunki wiñarikta, nietosniykita rikunki wiñarikta. Tal vez Señorga hasta oñawpaqta descansuma apasonqa, pero songoyki junta descansuma ripunki. Señor kutimuqtin trompeta sonariktin qan hatarimunki. Josué puñusayan. Josué 110 watasniyoq pasapun descansuma. Pero kusisqa kay Israelta rikuytawan sumaqta Dios pillaqninta purisqanmanta kusisqapi payqa descansuma yaykupun. Munas hermanoy, a veces runaq kawsayninqa tiempulla kallpayuq kana. Charayku Biblia nin tukuy ima tiempuyuq. Kunanqan tiempuy tiyan Dios ta yupaychanaykipaq chayqa ruway chayta. Ama dejaychu waq diyapaq. Kunan mismo Señorman kawsayniykita entregay. Charayku Diospaq bendicionen qanwan kachun. Kay musuq wata chamusan, kay musuq watapi astawan Señorpi wiñari, astawan palabranmanta yachari, ruay pactuta Señorwan ni Señor noqa kay wata astawan qanmanta yachariyta munani. Palabranqa allin misk'i kawsayninchikpaq, descansuta wanchis kay llaki mundupi, yahnallatataq chakisninchis kay mundupi sumaq sayasqa kachun y ñawisninchikta sumaqta hagay cieloma qhawarichun. Munas hermanoy, hatuchis bendiciones qanpaq y familiaykipaq. Qhepan lección kama.